okwetombuito kwaba kwebimbirwe chairman wa NRM habwa Bushenyi Shaka Municipality kandi ayereka RDC Nshongina ezibaretiro kwesharinga batwereke basi zibahire rutushati tubenzi twakumfaminga nazo rutushati nabazigaba inchuro nesahizi baza kutunga rutushati basi zaza kwizoromu police defending rutushati imetumukuza kukora omuyiteka omuntu baba muri license nje bamhire rutushati nabana yitirizo bakora omurimo konka kandi ground shemeye kuba nito twahirize kwetegereza je abantu nabasa kora ki gukorerayo bantu bajarango embere y'ibarikwenda bakorere mutununja habwe embere y'ipake rumu aho barikwenda ngo baze kora director wa operation sebo bwanara disa kafutera arukujya nti ito ba petitioner na security ni mututabo muri kiko ugunzero insonga za batwe kandi kitaka kurwa mwene wano je nti tutame ni manari mo babaruka abasaba bona bwina bwo kubaturgunya nibakike nkiko tubakuzigaruka mbakike nkiko tubakubagarukamo erizo abasaramo kusiba kuzagumira mbera yenzara akumuntu ahansi yatarire tikamye ngo umuntu nadiro guteka ezo songa zazitawire tururede fa nobwe tfero mwihamba Yesu kuyatakira mwihamba tururede za kurwanda rutaro mpaka nza kurahanga Endijo Nshongero kubatabara numwe hari ba staff baza baso muri Shaka obashabire RDC okumubayamba kuna kiro wa IGP na musobora ba driver ukubanyijurwe security kweta kubayamba IGP yatera director wa operation nufutabarza RPC nko muntu tinatabariza polisi ngatabariza RPC kumana kuresa ba polisi insubi ayo raze kucyuru akatani eje mishango yona ntuza kuba twaji ereberemu tujitarevo yo kubasa kuzankai omukoti urwanje rwa taxpaka ishaka rukatancara Harman Fred Muhumza uriyo mutura wecweke watwire kanso mukoti arikujuna no kumwibirita kabakarta tax package gasha kwa Ben Muhozi.